Serchhip district ka sangha KHAWITUTE tan Serchhip press club training nei ani. Serchhip police ten kumin January tha changa June thleng khan THUBUAI somruk pariat an ZIAK lut to. Serchhip bypass road la imek chu compensation lak lo AVANGIN dan CHHUNZAWM zelani. Serchhip BAZAR MPCC chuan street campaign nein tun hnai Congress Party zom tharten thon soi. Serchhip cable network thir tu te chbaivek ule CHANCHINTHAR ilongai thlang achhiar tu lel du lai vain khan Rashtriya Krishi Vikas Yojana RKVY scheme sanghi somni pakhat hnuai Serchhip district ka sangha KHAWITUTE tan Serchhip press club training nei ani. Vain khan Serchhip district fisheries department bultumin Serchhip press club Serchhip district chung khoshang RKVY scheme sanghi somni pakhat hnuaia skill upgradation and capacity building of fish farmer training hi PLUCLRINPUI district fisheries development officer Serchhip in akai shwaya hun khatna pulalmal soma fisheries demonstrator in sangha KHAWITUTE tam sanghedil mun thandan sanghadil chang laidan le KCC lon chungchanga tizirtirna apeni training hun ni na pulal ropar kyang te assistant fisheries officer nena changin sanghachi da don sha tur tile sanghaman don sha tur poimo te zirtirna ngai thak ni in puchanchin moya assistant fisheries officer in sanghadil enkol dan le kai noi shanga te zirtirna pe bokani vain RKVY sangni somni pakhat hnuai sangha KHAWITUTE training program a hian zona le chana hun ba ka soi ho na hun lok taka man ho ani bok. Serchhip police ten kumin January tha achanga June thleng khan THUBUAI somruk pariat ZIAK lut to in heng zinga hian ruk THUBUAI atam hle. Kumin January atanga June thatop thleng khan Serchhip district police te chuan THUBUAI somruk pariat ZIAK lut to in heng zinga THUBUAI somnga pali a te chuan church thelu ani to a kumin chunga THUBUAI zialu zinga hian ruk le kai noi THUBUAI tamfal hle ni. Serchhip SP office atanga thukan don danin kumin kumchan ve January atanga June thleng khan Serchhip district chunga police station pathoma THUBUAI somruk pariat zialu ni to in heng zinga somruk panga te chu IPC hnuai zialu ni in adang pathum te chu non IPC hnuaia zialu ani a THUBUAI zialu zinga somnga pali te chu chui ngai ang te chui zovim court te THUBUAI ngai to turim church thelu ani to a THUBUAI pakhat ero chui zui to lo turim final report siam ani thunga THUBUAI chui lai som pathum la omin court te THUBUAI ngai to lai som li pali a om mek boka THUBUAI soma court in thutluk na siamin THUBUAI nei te chu convict ani to boka heng te hi ruk kai noi THUBUAI vek ani kumin kumchan ve chunga Serchhip district IPC hnuai THUBUAI zialu somruk panga zinga hian ruk kai noi THUBUAI somli pariat zialu ni in THUBUAI dang zialu tamber chu criminal intimidation hnuaia ni in THUBUAI pathum zialu ani bok kumin chunga Serchhip district police ten poi khoina lian thama in thana THUBUAI zialu patni omin jail tang tlan chuak THUBUAI pakhat a om boka kumin hian pong swale no pangkum tling lo khwai khem THUBUAI zialu al om lo thunga THUBUAI zialu dang te hi mi ti mingchia na te mi bum na lir the che swal na le poi khoina dang te ani non IPC hnuaia THUBUAI zialu pathum te hi NDNPS Act hnuaia heroin number 4 man kai hnoite THENZAWL dairal thuam manawanga Arms Act hnuaia THUBUAI zialu le MLP Act hnuaia THUBUAI zialu pakhat cheute anne National Highway 54 kong lai zau na tho meka Serchhip KHAWITUTE hel tu tur bypass road taram nei tu chen khaten tun thleng compensation an lalak lo wangin atum thum na tan bypass road andang CHHUNZAWM zel Serchhip bypass road taram nei tu chen khat zang na dom nalal mulote in zom khom Land Owner Association Serchhip bypass road chuan hemi chungchanga hian Serchhip thar thedar tu te nena lekha thonin heta hian Serchhip bypass road taram nei tu chen khat te chuan zang na dom na an mu tur an la mu ve lo lain na tho KALPUI ni dan te hemi chungchanga hian zang na dom nala mulo ram nei tu ten an chan vo dik tak an mu ngei theina tura
Serchhip borsap shat puina voi engomozat man lo lak thu te zia lanani a hemi chungchanga hian serchhip borsap ba ka additional DC te ba ka NHIDCL ho tu te nen na soi ho na po an nei to thu te tar lanani a NHIDCL lam hian voi tam tak be se taka an kha thu in an thutia ma ding lova voin thlenga chuan lam an siam thule an la chel khotlai thu an tar lang Serchhip bypass rotaram nei tu te hian arang theng berazang na dom na andon theina tura an malak na junisam ni pakhata Serchhip borsap hova hemi chungchang an soi ho na NHIDCL lam chuan July ni sari thleng hak turan ti angin atum ni na na kong andan chuan ti topa amai ro chuan thutiam anga NHIDCL lamin ma an lak le tak si lawa wangim July ni riat injin ni changkhan Serchhip bypass road thi andang CHHUNZAWM le tani Serchhip bypass road taram nei tu te hian mason na tho ti chuan obzonga malak an du lo tian soya amai ro chu NHIDCL lamin an thutia mading lova an palzut ema wangin an du reng wang ni lovin kong dan chu an ngai tak thon soibok Serchhip bypass road taram nei tu te hian zang na dom nan don tur an la don lo laia an huan le ram chunga na tho ani reng chu tha ti lovin zang na dom na an don tur an don ngei theinan kong hi trum ni lai an lo dang to a mei thla khana voi khatna tan kong hin lo dang to a NHIDCL lam chuan jun ni som pariat ma a zang na dom na an pe thei tur anga in soim ram nei tu ten zang na dom na an don lo wang hian juni som pakwa tengin kong hi trum ni nan andang le a juni som ni pakhata DC hova meeting nei le in July ni sari thleng NHIDCL lam hian ngak tur an ti le hnu a zang na dom na hi an la don lo wangin July ni riat injin ni changkhan kong hi andang le tani Nimin chonu khan Serchhip BAZAR MPCC chuan street campaign nein tunhai Congress Party zom thar ten thon soi Hevan tlang in khom Serchhip BAZAR nei Block Congress President Pulel Ramha ka kolni ka HNUAIAH hian Pulel nun moi chuawngo IAS retire tin thu soim Congress in sarkar na alaka Serchhip bial mason na tho tu sang sang soin chung te chu arem chandan angin bial thunei tu te tho tura lantum ani angati a sarkar Chief Minister poimo zia soin MPCC President Thar Pulel sot en kolna HNUAIAH Financial Commissioner Nia alo thoto na changarin tlak zia soi Trump masa mi pui be se aphak lo na tikha insiam thatnan man kam tum don ani ti ro rel na diklen theitura thopuya Serchhip bial mi pui te soma Congress a sarkar chuan mason na thoin mi pui poi a khoi chuan mi pui thlawang kan hawang ati bok puwani thanga MPCC social media consultant point thu soim media mi ni mai du tok lova party lu chil chan chu ramsiam thana kong anzon wangani thu asoya chumi tur chuan MPCC president thar chu veng khat nia alo thopui ton na mizo zinga amirin ber ani wangle pulal nun moyan ramsiam thana tura alo duan pulal so tan ti hlotlin atum wangani ti a Party azom ve wanga media a ama zui tuan kiam na sathule hei hi arin lokani thupo asoya kalphung tharavisi party siam nilodin ani theidan tura an lorwa man asoya chuta chon mi pui thu nei na ti len ani anga langtlang ro rel na kalpui ni anga decentralization ataka kalpui ni anga ti restricted tender man dik lo dan le tender chwa ma thok tu tur anin shet lok thin dan asoya cabinet subcommittee on reforms manga chung chu control and tum tur tho soi He huna hun ser mang tu Reverend Vel ni thangan politics a ramsiam tu tur nilo ramsiam tu tur an lut mek zelati a thu soi tudang Dr. Lelmal Somanga ka Treasurer MPCC point India ram chuang ni in kan kala tutelama nge kan kaldon ti hi ngai thoila hindulal ram din du UCC kalpui tumbok BJP lam nge sakho zalen na du Congress Party ti hingun taka ngai tuang ngai ni ti a Congress IO a Serchhip bial vil tu puar vanel tluang MPCC secretary Aizol Bethlem Veng le Mizorama Vestige Company and Call tu tunhai Congress Party zom tu P Miriam El HRANG chal point thosoya heguna hian lelen kolipau twinkle khomte zaina oibok ani Nimin Khan Serchhip District Level Standing Committee on Rationalization of Polling Station chu an chairman P Nazukumar IAS Hovinan Chukoma polling station SIAMREM le son ngai ten soi ho
11 polling station atan manlai Little Flower Convent School South Wing to Government Higher Secondary School building ason tura rot na chukal khom tenan poma he thut khoma hian he polling station a BLO le political party sang IO kalte chuan an ngai dan ten soya tuna hian building pakhata polling station patni a omawanga vote thak tura kalten harsat nan ni chin dan te soilan ani bok he huna telte hian rot na omsa ba ka polling station SIAMREM ngai nen sha tele polling station pakhata voters tam deu te chungchang po he huna kal khom te hian an soi howa rotna siam du te tan thelu the ani thu kal khom te chu hria tir ni in tun thani som pakwa thleng rotna hi thelu the ani thu in hria tir ani nizana changkhan THENZAWL a futsal league sangni somni pathum chu pulian tluang ren thlei THENZAWL zone football president chuan a hong THENZAWL le chevel khwa chalai te tan ru hlo do na le infiam na lama ma an son thene tura buat sai THENZAWL futsal league sangni somni pathum chu nimin thole ni zandar sari khan THENZAWL veng chaka boipuya futsal ground na THENZAWL zone football association president pulian tluang ren thlei chuan khwalian ni na honga thu soin Mizoram khopui lian ni turein buat sai mek THENZAWL le chevel khwa ten mason na sang a thale thalo dewa mi ten an ngai the angte an dong zel dona futsal te point sen so how tak tia soisel na te theinia soin chung tele thil dangpo ril ruzau tak puwa a thazong don son thiam chulati thule infiam na THENZAWL in ma an son zel ti soin thei top chwa tu te chunga lom thu soya ruihlo do na le thalai te mason na tura futsal league buat sai ani chulom amati thu soi bok Khwalian TZFA president pulian tluang ren thlei chuan THENZAWL le chevel khwaten ma an son zel theinan Mizoram sports thwam no jersey 3 THLIR Unix Aizol nei tu pa pulal nun puya pachuaw chuan THENZAWL le a chevel khwaten an dorna satawangalom thu soinan futsal tournament a sponsor sak thei tur thule hemi ta na in biak na po ani pui to thua puang bok THENZAWL futsal league hon na function hi organizing committee chairman pubilal remruatan kai shwain assistant secretary puwanal nga kan hunser mangin secretary tlangwalal rin kiman report pe a function zo hian in khel tran ngalani THENZAWL futsal league hi infiam mi ten an hlutle a THENZAWL khuchunga trengin team som pariat le ramlai tui trengin team khat antela group lia chemni in point musang pariat ten quarter final an khelanga final hi kar le hunrem changa khel tura ruwa manani he futsal league ka champion team te hian LAWM cheng sing khat le trophy an donganga pani nei cheng sanga le trophy dongin mimal LAWM best player top scorer le best goalkeeper ten cheng zanga theu an dongang District Thar ani nuwa Information and Public Relation Officer masaber ni turin K.NGOSAI MIS1 HNAHTHIAL ZHUNGIN HNAHTHIAL District ti puitlin nakal zela Mizoram Sorkarin Information and Public Relations Officer I&PR watana da masakber K.NGOSAI MIS1 nimin khan pisakai chanin achambara MJA HNAHTHIAL chuan LAWM na pangpar hlanin in Malaysia tir na hun an manpuya thoho na thatak nei pui turen an som ngalani he hun kai shwai tu MJA HNAHTHIAL president puefzo sanglian chuan HNAHTHIAL district in kongsang shanga mason na mel thar amu na sathole thu thar la khom tu te tana nodal department I&PR lama po I&PR da fel ani chulom omati thu soim chome la nei lo ma ila chobel kan chuang sang theita hi alom omin mason na sajok kan muzel kan be se ni ti in kumsom ni malama khan hetiang hun lo thleng tur hi an ngai to lok to thule chumi wanga district po thei top chuan nor an ni thu soya I&PR chu MJA tinem tho ho na thatak an ne nge abe se thu shil bokani HNAHTHIAL district I&PR K.NGOSAI MIS po in MJA HNAHTHIAL in ama pual hunan buat sa itulom mati thule HNAHTHIAL chanchin bumi te chu an activity ama tangin alo sha to thu soim journalism lamaton shat nga tak in omti po ka sia a thamwan thak ka ti hle ni ti im I&PR department le MJA ten tho ho na thatak an nei chin chu von nun zel adu thu soya thuron in pe a infin chhuaton turin MJA member te chu som ngalani he huna hian HNAHTHIAL district a MJA member parok an mek thule Mizoram Sarkar chuan accredited journalist a apom vek thu tarlan ni in I&PR department in HNAHTHIAL hian ram thatak an nei thule MJA chuan theitop chua an lo hum hal sak thin thu te tarlan ani bok Winkhan Woodland Hill Conference Hall Rural Development Department HNUAIAH scheme sang KALPUI dan THLIR ho na le chakzo ka malak tan tur soi ho na nei ani a he hun hi RD Minister Pulel Ruat ki machuan man pui
Pulal ruat ki machuan Rural Development Department chu thingtlang mi puite choi kan na ta na department poimo berle thingtlang mi te ta de ubi ka ni te soya Rural Development a thok te chu officer lian zo ka tanga na niam zok thok tu thlenga hoi hom dor nuam le thingtlang mi te ta na dor nuam ni chunzom turin a cha video te pon bial to emile tenen in lai chin na thane turin a cha tel bok Rural Development HNUAIAH scheme poimo tak tak te kumnga chung khan kalpui ani tia soya MGNREGA MZSRLM HNUAIAH Self Help Group kalpui dam te PMAY Gramin Amrit Sarovar HNUAIAH luile tui naman chang kai ba ka SIRD NPR le SAU malak na te asoy lang bok Minister chuan RD officer te chuan an hlotlim na te chu du tok lovin thingtlang mi te ta na mason na lian zok om theina turin he meeting a hian ngai dan tho ho na soi ho na nei chunzom turin a chani puar zar zo sanga commissioner and secretary in Rural Development Department HNUAIAH scheme shang review meeting le brainstorming honna program hi kai shwaya he huna hian project director DRDO le BDO 10 scheme shang soi ho mind presentation and pay a puarlel chhazwala director RDD chuan lom thu soin hun to pakhar thungani khati jong kha chanchin thar kan puan theite chu ni e